kategorija tableta koja je izuzetno tražena unatrag godinu, 2 dana. Naime, mnogi obavljaju jako puno toga od doma. Tablet im pomaže u trenucima kada im je pametni telefon premalen, a prijenosno ili desktop računalo je jednostavno preveliko. Zgodan je i za gledanje filmova u krevetu, zgodan je i za putovanja, a ono što Mini X25 tablet ističe pred drugima na tržištu je jedan detalj, a to je ova oznaka 3G. Dakle, ovaj tablet može raditi i na Wi-Fi mrežama, bilo gdje da ga spojite, ali će raditi i na GSM mreži, dakle ubacite SIM kartica u tablet i on je funkcionalan doslovno bilo gdje. Ovo je tu oprema koju ćete dobiti uz Minitov tablet X25. Dakle, imamo standardni punjač, to smo već vidjeli. Imamo i kabel za punjenje, dakle s jedne strane USB-A, sa druge micro USB, a u pakiranju ćete dobiti i USB on the go kabel. Dakle, ovaj tu dio se spaja u tablet i onda u pravilu možete spojiti nekakav USB ili tak nešto na tablet kako biste imali pristup nekakvim dodatnim podacima, dodatnim fajlovima i naravno upute. Znači dobit ćete detaljne upute, zaista je sve detaljno objašnjeno, tako da evo, može čak i preporuka da se to pročita. Ono što nam se sviđa na X20 tabletu su oznake pojedinih tipki, utora, rupica i tako dalje. Dakle, ako krenemo tu sa lijeve na desnu stranu, vidjet ćemo tu mjesto za reset, znači tu je dovoljno uzeti neku malu iglicu i ubaciti unutra ukoliko nam se recimo tablet zaledi. Imamo tu power tipku, zatim minus i plus za glasnoću, znači možemo kontrolirati glasnoću, stražnju kameru. Kamera stražnja inače ima 2 megapiksela, dakle poslužit će za nekakve fotografije. Imamo tu ulaz za slušalice. Ovdje imamo, samo da vidimo, dakle imamo SD karticu i SIM karticu gdje ih možemo smjestiti. I ovdje je micro USB ulaz, dakle to je što se tiče samih konektora. Mi ćemo sada uključiti tablet, da ima još kako izgleda. Znači ono što mi se sviđa kod ovog tableta su ne preveliki ovi tu rubovi sa strana, dakle imamo dovoljno prostora za tablet primiti u ruke, koristiti ga na taj način ustavnije, jer ipak rub je dosta bitan da postoji, ali opet naravno ne volimo niti previše debele rubove. Imamo tu dakle utor za microSD i SIM karticu, idemo sada tu znači pristupiti njima, dakle ova tu zaštita, što mi se jako sviđa, kako ipak to ne bi bilo u doticaju sa prstima, nekako to ne potiše i vadi van. Dakle, zaštita se tu koristi za te dvije kartice i to je jako dobro izvedeno. I pokrećemo tablet iz Minita X25, dakle vidimo tu ispred sebe zaista veliki 10,1 inčni ekran u IPS tehnologiji, što znači da možemo računati na jako dobru vidljivost, dobar vidljivi kut. Ovaj tablet će moći gledati više od jedne osobe, znači moćemo negdje postaviti, pogledati film može u krevetu ili negdje ili drugdje, pregledavati fotografije. Može se inače koristiti i za video pozive, tu s prednje strane se nalazi kamera od 0,3 megapiksela, a odjel nekakvih karakteristika koje još možemo dodatno reći je da tablet ima 2 GB RAM-a i 16 GB memorije.
Sad ono što smo upravo vidjeli, dakle morat ćemo napuniti bateriju. Baterija je zaista velika, kapaciteta 5000 mAh, pa idemo mi napraviti to prvo punjenje, a zatim ćemo vam pokazati što sve tablet nudi od funkcija. I nakon što smo bateriju napunili, idemo pogledati što donosi dakle X25, ulazimo u glavni izbornik, znači vidimo tu one glavne karakteristične aplikacije koje ima svaki Android, bilo tablet, bilo pametni telefon, ali imaju neke od njih koje u biti nisu toliko prisutne na nekim drugim modelima. Dakle, recimo FM radio, vidjet ćete kasnije kako to funkcionira, pa onda recimo Google Go, Assistant Go, Gmail Go, dakle ima tih Maps Go, jako puno aplikacija koje u biti nisu instalirane na samom tabletu. Naime, kak tablet ima samo 2 GB radne memorije i 16 GB interne memorije, od čega korisniku ostaje 12 GB, plus može se još sa 32 GB sa microSD karticom proširiti ta memorija od 12 GB, pa imate dakle ukupno 44 GB. Bitno je istaknuti da neke od ovih aplikacija od Google koje su ipak instalirane, one su otprilike negdje 50% manje veličine nego što su kod drugih dakle uređaja koji nemaju tu Go ediciju. Dakle, ovo je to Android 10 Go edicija, namijenjena za uređaje dakle sa manje radne memorije. Inače, ovo je tablet koji pokreće 4-jezgreni chipset, znači sa 4 jezgre. Najveći takt rada tih jezgri je 1,3 GHz, a dio znači funkcionalnosti se obavlja u cloudu, tako da se na taj način biti ne opterećuje sam tablet. Jasno, pohranu bilo čega možete koristiti u cloudu, danas za 100 kuna možete dobiti oko 100 GB clouda godišnje, znači to je godišnji iznos i možete jako puno toga pohraniti tamo. Ono što sad mene zanima je što kriju recimo postavke, što se tu krije. Dakle, standardna povezivost, wireless, mobilna mreža, Bluetooth, aplikacija, postavka aplikacija, recimo što imamo tu ekranu. Znači ono što mi se sviđa, postoji i noćni način rada, odnosno tamna tema. Uz ovu temu će se baterija daleko manje trošiti. Na kraju krajeva neće nam to niti smetati u noćnim satima, ili recimo koliko pored nas neko leži to tako, ono jako osvjetljenje ekrana može zasmetati. Znači vidimo koliko je to sad u biti jako osvjetljenje. Može se birati jasno i veličina nekakva fonta, prikaza i svega drugoga, gdje se može vidjeti dakle koliko otprilike nešto izgleda veliko nakon što se podesi. Znači to je zaista korisno, podesite se sami, bit će vam lakše čitati tekst i zašto ne podesiti neke stvari koje tablet nudi. Tako da čim uključite tablet, odmah odite u postavke, podesite te neke glavne stvari, jasno i zvuk. Ovo je recimo zgodna opcija koju nemaju baš mnogi Android tableti, naročito pametni telefoni. Dakle, moguće je podesiti vrijeme u kojem će se tablet sam automatski uključiti i isključiti. Recimo ovdje je sad podešeno da se ujutro u 8:30 uključuje, može to biti recimo u 7:30, na primjer, koliko vam to više odgovara. Znači u 7:30 će se tablet ujutro uključiti. Tako isto je moguće napraviti kad će se tablet isključiti i tako dalje. Tako da sve su to nekakve korisne funkcije koje ovaj X25 tablet iz Minita nudi. Jasno i vezano za zvuk, tu je isto tako moguće puno toga podesiti. Nadalje vidimo znači od 16 GB, 12 GB je slobodno. Lokacija, sigurnost, tu nam se nude i neke malo naprednije funkcionalnosti. Znači recimo možemo podesiti da nam zaključavanje zaslona bude prepoznavanjem lica. Znači to je zgodna opcija. Tu sad trebamo u pravilu uz prepoznavanjem licem podesiti još jednu paralelnu opciju. Znači ukoliko recimo se našminkamo, imamo masku na licu,
stavimo naočale, možda nas u tom slučaju ta tehnologija neće prepoznati i onda u pravilu možemo unijeti ili zaporku nekakav pin ili onaj uzorak, odnosno pattern. Evo mi ćemo staviti recimo 4 nule. To ću još jednom ponoviti. I sad nas ovdje tablet tu pita, znači da li želimo da nam se sav sadržaj koji nam inače dolazi kroz notifikacije prikazuje na zaključanom zaslonu. Znači možemo napraviti da se ništa ne prikazuje, tek nakon što otključamo tablet, na taj način možemo čuvati svoj sigurnost, odnosno privatnost od ukućana, od ljudi na poslu, Znači recimo stavit ćemo uopće nemoj prikazivati nikakve obavijesti i u pravilu je to. Dakle sada tu nam se kažu nekakve osnovne funkcije koje vrijede i sada tu unutar ovog kruga mi ćemo ubaciti svoje lice uz pomoć prednje kamere i napravit ćemo zaključavanje licem, odnosno otključavanje licem. Na tablet smo spojili Minitove žičane slušalice, jako lijepog dizajna, evo možete vidjeti kako one izgledaju. A spojili smo ih zato kako bismo isprobali FM radio. Znači ugrađen je FM radio prijamnik i tu dakle možemo pretraživati različite stanice, slušati vijesti, radio, različite emisije, ali ono što se dodatno još nudi kod tableta X25 je ova tu funkcija. Dakle, moguće je snimati dio programa, radijskog programa. Dakle, jednostavno klikne se, evo sad ćemo vidjeti šta se tu nudi. Dakle, i to je to. Evo sad vidimo tu odbrojavanje. Znači, počinje nam nekakva emisija, mi moramo izaći van, jednostavno tu stisnemo, snimimo i kasnije poslušamo kad mi to želimo ili na kraju krajeva ako mi nismo kod kuće, možemo zamoliti nekoga od ukućana da nam snimi emisiju, a naknadno ju poslušamo. X25 nudi još neke druge zanimljive funkcionalnosti, recimo digitalnu ravnotežu i roditeljski nadzor. Dakle, tu možemo sami sebe ograničiti u korištenju nekih aplikacija, recimo možemo postaviti da, na primjer, nakon što se instalira Facebook, Instagram ili nekakva druga društvena mreža, ograničimo vrijeme koliko ćemo ju koristiti, recimo stavimo, na primjer, 15 minuta, i nakon toga će doći do zaključavanja tog dijela, znači nećemo moći više pristupati, odnosno moći ćemo nastaviti dalje, ali će nas tablet upozoriti da je recimo prošlo 15 minuta, tako da je to nešto što je sigurno jako dobro. A postoji i roditeljski nadzor, znači možemo ograničiti sadržaje i nekakve druge ograničenja postaviti kako bismo pomogli djetetu da ne pretjeruje s vremenom upotrebe. Znači ovo zaista dobro dođe roditeljima koji ostavljaju djecu samo kod kuće dok su na poslu, dok idu negdje nešto obavljati, djeca imaju pristup tabletu kako bi se igrali, ali moguće recimo podesiti da to traje 15-20 minuta ili tak nešto. Tako da, evo mi smo samo djelomično bili napunili bateriju, ali imamo još 15%, tako da možemo apsolutno snimati i raditi, isprobavati ovo, pitanje samo koliko vi imate vremena. A mi ćemo sad lagano dovršavati ovaj video. Dakle, vidjeli smo osnovne te sve neke funkcije koje omogućuje tablet iz Minita. Šta još možemo pogledati? Vidimo tu i na primjer snimanje zvuka, dakle imamo i diktafon, dakle možemo snimati nešto na diktafon. Što se tiče audio zapisa, imamo i kameru, znači prednju stražnju kameru imamo. Evo mi smo snimili tu nekoliko fotografija, tako da kamera će onako, ajmo reći, poslužiti za snimiti nekakve stvari koje nam mogu u nekom trenutku ustrebati. Evo tu smo recimo snimili pogled na Zagreb kroz kišu, dakle vani kiša pada. Vidimo tu Minitovu tablu, Minitovu lampu i Minitov, malo smo vidjeli Minitov sat udilic, dakle A1 model, lampa L5, tako da evo malo smo se igrali i sa fotoaparatom. Jednostavno poslužit će,
Naravno, uz prednju stražnju kameru tablet će se moći koristiti za različite video pozive preko Zooma i različitih nekih drugih danas uobičajenih aplikacija koje se koriste, ali ono što nam se sviđa je kvaliteta izrade. Dakle, ne možemo ništa prigovoriti kvaliteti. Sviđa nam se ova tu stražna pozadinska boja plastike i već smo rekli da nam dobro dođe ovi gore oznake ukoliko zaboravite što koja tipka znači, a glavne karakteristike smo već spomenuli i ništa, nama preostaje sad napuniti tablet do kraja, dakle bateriju napuniti do kraja i uživati u različitim sadržajima koje nude internet i društvene mreže.